айтабыз. Каракол шаарында буюрса жакшы бир жаңылык болчудай. Жакшы кабарлар бар, буюрса кийинчерээк азыр ошол делегацияны күтүп жаткан кез. Менин атым Чыңгыз, Каракол шаарынын мэри. Ким такой депутат Каракол? Каракол. Molto piacere. Очень приятно, очень приятно. Добро пожаловать в город Каракол. Benvenuti a città Caracol. Grazie, grazie. Ben trovati. Siamo contenti di Менин атым Турат, Каракол шаардык кеңештин городской кеңештин председатель городского кеңеши. Lui è Turat, si chiama Turat, lavorerà in municipio di Caracol come presidente del consiglio. Бул кишине таанышмын этип коюңуз. Collaboratore e amico Luigi Dedoni. Lui, signor Luigi Dedoni, является È quello che il primo contatto della это из Sardegna. первой делегации, наша первая делегация, которая приехала из Сардинии. Он является ресторатором в Италии, очень таким крупным ресторатором с большим опытом. Signor? Enrico, il mio amico, collabora con me. Signor Enrico, мой друг, работает со мной. Sì. Caro sindaco, Caracol sicuramente è bello. Grazie. Ciao. Grazie. Così. Sì, così questa è panna. Buono. Эдуард Аток, господин. Сейчас у нас по протоколу, по процедуре у нас азыр келип бир сыйра чечилип, жолдон чачап келишти, эс алышсын. Андан кийин тышка бияк ачылып, ужин болуп, анан эс алышсын. Эртең официальный частибиз бар. Биз кичине сиздердин дагы алдын ала сүйлөшүп турган көп маселелерибиз бар. Аларды шашпай эртеңкиге калтырабыз. Dal viaggio per questa accomodata nelle vostre camere e poi avete una cena quasi veramente loro vanno e domani mattina comincerà un giorno ufficiale e domani parleremo di Dov'è il comune? comune il pezzo vicino Pietro appena comincia Vicino con 30 km. рядом недалеко Рядом? рядом vicino Va bene, grazie. Все, спасибо большое. Это Вики. Sempre salutiamo così. Мы тоже говорим.